Zdravo svima i dobrodošli na Bijom TV. Moje ime je Stefan Stešević, a vi gledate Nauči danas za bolje sutra. U današnjoj emisiji govorit ćemo o jednoj vrlo interesantnoj temi, tačnije o jednom vrlo korisnom proizvodu, a to je, ovo što držim u rukama, biznis dnevnik. Ovaj biznis dnevnik je tu da vam pomogne da pokrenete biznis. Znači jedno osnovno djelo za svakog preduzetnika. A inače je sam po sebi preduzetnički poduhvat tri sjajne dame iz Nikšića koje vrijedi upoznati. Njihove linkove ćemo staviti ispod videa. Zaista fantastična ideja i realizacija. Ovo se može reći da je prototip, zato što one već realizuju drugu fazu, znači u realizaciji su druge faze, to jest drugog izdanja biznis dnevnika. I to je upravo taj dokaz, njihov put i razvoj ovog biznis dnevnika je sam pokazatelj šta je to preduzetništvo. Tako da zaista nešto što mora svaki preduzetnik početnik ili preduzetnik, srednji preduzetnik imati, znači neko ko se bavi do 3 godine preduzetništvom. Treba imati na svom stolu. O čemu se ovdje radi? Vidjet ćete da je to jedna lijepa, jako knjižica, tvrdih korica, finog dizajna. Šta će biti ovom sljedećom verzijom još unapređeno? Kad otvorite ovu knjižicu, dočekaju vas lijepi citati, motivaciono jedno pismo i naravno puno korisnih prostora da upišete korisne informacije, korisnih informacija i to ovdje. Ovaj biznis dnevnik se sastoji iz poslovnog rječnika, kako put osnivanja firme, vidjet ćete posle, instrukcija, žiroračuna koje morate da znate kao preduzetnik, imate godišnji rokovnik, mjesečni rokovnik, poslovna alhemija, postavljanje ciljeva, biznis analiza i biznis motivacija. Sve na jednom mjestu, jedan all-in-one priručnik za biznis. Evo, kao što vidite, jedan lijepi citat na samom početku, to je jedna posveta od kreatora vama. Ukoliko želite da se pokrenete i preuzmete radikalne korake da pristupite sebi i svom poslu. Ako ste hrabri, odvažni da uđete u neku novu avanturu, da upoznate sebe i poboljšate svoj posao, da dosegnete svoj puni potencijal. Ili jednostavno, znate da vam ni nebo nije granica, da želite da postignete mnogo više, ako tražite način da gurnete sebe u nešto više, ako ste spremni da stavite vas i vaš posao na pravu eksponencijalnu ravan. Kaže, onda je ova knjiga za vas. Jako lijepo. Nešto vrlo lijepo za početak. Onda ovdje imate također, radite mnogo na svom razmišljanju. To je na samom početku knjige, prva stranica. Sticanje navika o preduzetničkom razmišljanju čini 80% vašeg uspjeha. Definitivno, jer način razmišljanja i navike su sve. U preduzetništvu, u životu, jer preduzetništvo je način života. Kada ste spremni da pođete putem kojim se ređe ide. To je to. Tako da, stvarno, jedna knjiga to the point, svaka stranica u njoj je vrijedna, vrijedi jednostavno štivo za čitanje i nauku i nešto što vas prati kroz sam početak ostvarivanja biznisa, koje vas vodi kroz taj put koga se svi plašimo. Znači put osnivanja i pokretanja biznisa, pogotovo onog dijela koji svi mi manje poznajemo, a to je knjigovodstveni i pravni dio.
ova knjiga vas vodi kroz sve. Znači, ovdje krenete od početka. Koji su vaši klijenti? Postavljaju vam pitanja i od vas traže odgovor, jednostavno postiču vas da sami preispitujete svoj biznis, svoju ideju. Kolika je potražnja za proizvodima, uslugama koje nudite i tako sve, jednostavno 10 osnovnih pitanja vezanih za vašu biznis ideju. Onda opet imamo na svakoj lijevoj stranici malo motivacije i razgovora, gdje jednostavno hoće da vas podsjete, da vas održe na svom putu ka cilju. Tako da jednostavno jako lijepo. Onda ovdje cilj za januar. Imate za svaki mjesec da pišete ciljeve. Onda planove, prihode, rashode. Idemo dalje. Zahvalnost. Znači imate stranicu za zahvalnost. Jer nikad ne smijete zaboraviti da morate biti zahvalni na tome gdje ste sada. Jedno zlatno pravilo koje sam čuo je: budi uvijek zahvalan s onim šta imaš dok radiš na onome šta želiš. I to je to. Svakog dana moramo biti zahvalni. Ujutru da se zahvalimo zato što smo se probudili. Jer to je prvi dan da su svi, Bogu hvala, živi i zdravi. To je najvažnije. I kaže, čuo sam još jednu interesantnu rečenicu: uvijek ćeš imati više nego što ti je potrebno. Tako da budite zahvalni s onim što imate danas dok radite na onome šta želite. Ne treba se ni uliniti, naravno. Prostor za važne datume. Na sve su mislili i sve su lijepo utkali u ovu knjigu. Onda imate februar, opet cilj za februar. I sve tako za svaki mjesec. Naravno, sa dodatnom motivacijom uvijek i zahvalnošću. Idemo dalje. Osim toga, kad završimo sve mjesece, došli smo do dnevnog planera. I to imamo ovdje. Ima jedan jako lijep dnevni planer. Spisak obaveza, bilješke, sastanci, motivacije za taj dan. Šta je ono što vas danas motiviše? I onda imate da obilježavate. Datum, dan, sve. Ovo već sami vidite zašto ćete koristiti, to je vaš izbor. I tako imamo dobar dio knjige kao planer. Jednostavno, zaista sve što vam treba. Znači, sve u jednoj knjizi, da ne koristite 10 svesaka za vaš biznis, nego samo jednu, ali vrijednu. Primijetit ćete, dizajn ove knjige trenutno je crno-bijeli, to je ovaj prvi tiraž. I nije ni malo loš, ali drage preduzetnice su tu pokazale svoj preduzetnički poduhvat. Ovo je njihova prva verzija, ali one na tome neće stati. Jer ne trebate u biznisu tražiti na prvom koraku perfekciju, jer nećete nikad početi, jer nećete nikad ništa proizvesti. One su napravile svoj proizvod od korica do korica. Ovo nije lako napraviti, dizajnirati, osmisliti, ispuniti svim ovim tekstom. One su krenule i uradile su fantastičnu stvar i sada će raditi konstantno na poboljšavanju. Biti svakog dana 1% bolji. Ovdje ćete naći poslovni rječnik. Za nas, ja potičem iz muzičke branše i onda ja o ovome ničemu pojma nisam imao dok nisam počeo malo da učim i istražujem. Znači, anuitet, amortizacija, akcija, asignacija, autorsko pravo, berza, bruto dobit, neto dobit, to nisam znao šta znači uopšte. Carina, bilans stanja, bilans uspjeha, nisam znao koja je razlika, bruto domaći proizvod. Sve objašnjeno u ovoj knjizi. Jednostavno, to su termini koje vi kao preduzetnik morate znati ili ćete debelo nekog plaćati ko zna. Svakako da trebate uvijek da imate dobrog pravnika, pravnog savjetnika i knjigovođu, ali za početak što više znate, to ćete manje tih stvari platiti. Onda ima kako se prijavljuje osnivanje preduzeća, DOO, preduzetnik, to je preduzetnička radnja,
razlika između preduzetnika i d.o.o. i tako dalje, jednostavno. Onda obračunavanje zarade, šta je bruto zarada i plata, kako se obračunava, kako se obračunavaju porezi i doprinosi, šta je potrebno za fiskalizaciju, e-fiskalizaciju, kad se primjenjuje zakon o fiskalizaciji i sve tako dalje do samog kraja, gdje su najvažnije banke, najvažniji žiroračuni koji se koriste, koje morate koristiti, to je računi za plaćanje poreza na dobit, računi za plaćanje prireza i tako dalje, sve lijepo kategorisano, raspoređeno, predivno. Ja sam se oduševio od prvog dana kad sam vidio ovaj biznis dnevnik i kad su nas kontaktirale ove drage koleginice iz Nikšića, tako da koje su stvorile ovaj fantastičan uređaj, mogu reći slobodno uređaj, jer koji će vam dati ruku, koji će vas držati na putu ka ostvarenju vaših ciljeva, ka osnivanju biznisa, jednostavno bit će sredstvo koje će umanjiti vaš strah. Jer strah uglavnom dolazi iz neznanja. Znači strah uglavnom prati, to je kad nešto ne poznajemo dovoljno, onda se nama javlja strah. Što više poznajemo neku materiju, to se nje manje bojimo. Primjera radi, ja sam sviram trubu i taj balans straha, to je treme, od nastupa, uglavnom ide sa dozom pripremljenošću. Tako da što kažu, proper preparation prevents poor performance. 5P. Znači, ako se dobro pripremite, priprema je pola posla, manje ćete imati straha od nastupa, bit ćete sigurni u sebi i ubiljiviji. Tako da, što više naučite o pokretanju biznisa, o biznisu, mislim, to je jedna široka i duboka sfera, ali eto, ovo je jedan početnički priručnik koji svakako trebate sebi priuštiti jer košta koliko i običan rokovnik, a ovo je sve samo ne običan rokovnik, a o njemu imati rokovnik. To je jedna knjiga koja je osnov za svakog preduzetnika, jer ovih informacija nema čak ni na internetu, zato što mi u Crnoj Gori, naš pravni taj sistem nije dobro obezbijeđen, kako da kaže, nema dobro dostupnih informacija. Tako da svakako bit će link u prilogu, ovo je nešto što morate što prije imati u svojoj ladici. Ovime završavamo emisiju. Hvala vam puno, pratite Biome društvene mreže jer će biti još mnogo dobrog sadržaja, interesantnog. I recite nam, molim vas, u komentarima kako vam se čini biznis dnevnik, da li ste ga naručili i da li ćete ga naručiti. Pozdrav! Ćao!